Pemirsa Krama Ringkuta mempekapti pariwisata sida digelis kemungkah sesampun langkungan warsa kaun sangkaning pandemi COVID-19. Melarapan mungkahnya ni Bali Majeng Wisman, akeh Krama Ringkuta sida mewali ngeruruh pengupa jiwa saking sektor pariwisata Inucap. Krama Kuta mapengabdi pariwisata Bali Majeng Wisman sida digelis kabungkah santukan pariwisata kadadosan genah ngeruruh pengupa jiwa oleh Krama Irika. Perindekan Inucap kawadarang ritat kala pemargin sadu ajeng tokoh masyarakat adat sewongkon Kecamatan Kuta miwah pelaku pariwisata kasarengin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno ring legian Kuta. Daweg pandemi COVID-19 ngelimbak kering jagate, rumasuk ring Kuta makudang-kudang baga kauripan kaon rumasuk widang pariwisata. Bali sanedahat ngandalang sektor pariwisata, janten ngerasayang yus pandemi. Sangkaning mewah nyane ngeruruh pengupa jiwa, akeh krama sane keni kasus hukum, sampun langkungan awarse, adat Kuta mewah pelaku pariwisata pawakas sane. Nuenang hotel, mewah pusat perbelanjaan antuk sinarengan ngewantu krama sane keni wasanan pandemi. Sane ngawenang krama sida ngerakse ring tengahing pandemi. Asa pemunika taler bandesa adat sewongkon Kecamatan Kuta, taler ngicen wantuan marupa sembako, majeng suang-suang kakak sane pinake pahan saking krama desa adat. Selami pandemi sampun ping 5 ngicen wantuan sembako sane lasang dasa kantos 5 miliar rupiah. Ya diastun nenten wenten pikolehan nanging pengamanan selami pandemi start tetek memargi tambis nenten kapanggih pemargin kaun utawi tindak kriminal ring Kuta nanging wantah makatah angge sane maprilaksana corah sangkaning wasanan pandemi. Lianan antuk digelis mungkah pariwisata krama ring Kuta dahat mapengabti mang desayan akeh UMKM sane kamungkah santukan ring Kuta nenten wenten sawah janten ngelimak widang pertanian janten tan sida kemargiang. Artaya Bali TV.